الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi mga palangguman sing kami sirangan, demikian ang mga sila imalo sa Facebook, YouTube, iwan singkay banandeng ng mga kapanyapan ta amin may nang sabab sin hika inisugpat sin mga katawtay mungguran kato niyo. Asalando akan yung katantang waktu ini sa Allah. Jadi nain waktu na to ikarwa tiap-tiap adlaw. Data in waktu ini tuko sin guru na to mulia guru karasahan na palugay tukbal ko in guru Wairu Dubai dan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. فليتفضل سيادته مشكورا. وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nauliray nito mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami waktu kawiaksahan. Yatud na mo naisab maun ingganap pangadjian. Amin masi-masi kita niyo pangadjian bungasin pag-iman. Aula-aula na tungod. Amin pag-iman ya amalan sim mga bariman usog iban bariman babae. Mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadjian taniyo ayat hasuratul hajj ayat ikakatluan kaglima. Di ayat ini bulan sang salagu-lagu sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo bariman na kauna aula-aula na bariman hay napusan jaman amunain kita niyo insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Pamulan sang kato taniyo sinallahu ta'ala Aparman niya suratu Taha ayat kapituan taglima. Mga anak po, pabilay manusia mapuya gapamulansang
sin pagkahinia manusia. Subay malaggo. Iwan subay mataud. In kakuyagan niya hapamulan sang kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga Tuhan taniyo Rabbul Alamin, harap pajunjungan na to alayhi salatu wassalam, ang paniya sampai mari padarat singkitanin. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa adkhalnahu fi rahmatina. Piyasud na mo, firman sinallahu ta'ala, in mga sila manusia. Parahmat na mo. Wairun rahmat mahinang sintao, pabaran niya. Wairun rahmat mahinang sintao, papamili niya. Damikyan wairun rahmat mahinang sintao, pakauman niya, pabakay niya. Malainkan tuput daring Allah subhanahu wa ta'ala. Di hayat ini piyabaitan kita niyo sinallahu ta'ala in magpasud parahmat niya siya. Mga anak po, ingatun na to bang hisyo in makasud parahmat ini. Rahmatullahi alayna fid dunya. Rahmat sinallahu ta'ala kato diya dunya. Iwan rahmat sinallahu ta'ala kato tanyo insyaallahu ta'ala hadlaw kana. Hinda siyo sila yan mga anak po. Innahu minas salihin. Bunnal tuud. Pasurun namo parahmat. Di hadunya iwan adlaw kana. Amo na mga ipon namo usog iwan babae. Nag-agad-agad sila timayma sing kabayaan sinallahu ta'ala. Tiyayma sin jantung nila. Tiyayma sin pito ang gauta baran nila. Tiyayma man sin bihad turagbus. Liyapal sin nila. Tiyagad nila ing kabayaan sinallahu ta'ala. Sindum iwan sinadlaw sabab amurayanin waktu na to. Mga kakasing sinallahu ta'ala, bukon mahunitin lumamud kaw hakabayaan sin Tuhan. Bukon da mahunit in magtagipon kaw pallahu subhanahu wa ta'ala. Maitayad to mga anak po. Kayo na aon pamintangan tanyo rendingin. Ang mga sila magulang tanyo nagibadat patuhan. Hajaman sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Makkatul Mukarrama iwan Madinatul Munawwar. Danundaran tanyo sabuto nindua hula ini. Sabab dun hayanin junjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Kaya nauhan sinallahu ta'ala sin sahaya. Similak pakatan hiuhulaan si manusia. Isyu yan mga tuan. Habuk sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naghampit siya sin rahmat sin Tuhan di dunya.
Aula-aula na naghampit siya sin rahmat sin Tuhan. Yaon halawon sin pakubulan niya nagtatakad kato tanin. Mu'adh radhiyallahu an. Haisu qultu ya Rasulullah. Hambuk masya nakapamung siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya kau raak sin Tuhan, pakatan alam, akhbirni, baitai aku bi amalin yudkhiluni jannah, wa yubaidni anin nar. Baitai aku hinang bang kumahinang hikasud kusulha iman baitai aku hinang bang kulayuanin hinangyan bang kutinggalanin hinangyan hikalayo kuisab denga kayu dunya iwan kayu hapinal ka jahannam. Mga kakasih kinallahu ta'ala tengyu giniw. Iin jawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapangayu sin Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qal lakad sa'alta an azimin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunal tudim pangasubo mo yan. Nakapangasubo kau sin pangasubo sa lagu-lagu. Impiangasubo mo yan para kala dakula bukun para kala sibi-sibi. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alayhi. Tumagawa law niya misan para kala dakula. Impia nga subo mo yan. Tuhan. Imbanut sin panasat. Imbanut sin kasasawan. Imbanut sin kalingapan. Magkagunahan na kita niyo. Tatawanan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Agad din ay kapag lagi tatawangan sintao patao. Sabab, kiarapatan na intao patao. Kiarapatan na inhilalaungan niya patao papagkahin niya tao. Sa hindi na karapatan, amuran mga bariman, sabab kal na biyaraw bukan nila in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ako tika biyaraw bukan nila in kabayaan sin Tuhan, para kala dakula paluhayon. Pasanyangun sila sinallahu ta'ala riya dunya. Kuno yan mga tuan, para kala dakula yan, kaya unitan ng tao. Ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Pagtagipon sadya kamu patuhan tunggal. Way na Tuhan mapatut pagtagipunan malengkan. Amurain Tuhan sa bunal. Nagpapanjari kay mo, nagpapanjari simpitong lapis langit. Iban sin luon niya, aming kakukunahan sin kabuhi, dahon mangarap paadlaw ka na kana. Bukon mabuting kamatay, wayroon hikamin, wayroon marapaadlaw ka na kana. Uno yan tuan, ta'budullah. Para kala dakulay magibadat patuhan, sa banginang sintawin at tula na kabayan sintuhan,
paluhayon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu lah. Impangasubo mo yan lang niya, para kala dakula, para kala mahunit, sumakawa, paluhayon sinallahu ta'ala, bang niya agaruning kabayaan sintuhan, haraakan iwan haliangan. Mga anak ka po, yaunitan na yung tao mag-ibadat patuhan. Manta sila ni kiyaunitan, sabab di sila makadsing kabayaan sintuhan. Maita sila kiyaunitan, lumayo dahil haliangan sintuhan. Sabab di nila agarunin atulan, lumayo dahil haliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa mga tuwan yung parakala mahunit. Wa tuqimus salah. Tumindog sin sambahaya nga, matod na liswa. Mataod na nagpahil-pahil, mataod na nagligap-ligap. Tumakawa imbar iman, masusa bang di makatunay hawak tu perjanjian antara sinipun iwan itagipun. Masusa. Manta siya masusa, sabab kaya maynusan ng karayawan niya. Kaya maynusan ng karayawan niya, hira dahon pakamatay, kaya maynusan ng karayawan niya, hiwin hanakapu niya. Di siya masusa, kaya maynusan ng sin niya. Sa nasusa siya, kaya maynusan impahala wajib, iban simpahala sunnat. Wa tuqimus salah. Para kala mahunit sa, para kala sa luhay-luhay, paluhayon kanya sinallahu ta'ala. Ha mga bariman, para kala maluhay. Amo kun bariman, para kala masigpin, para kala mahunit. Dahil nga sabab yan, para kala mahunit. Ta tungo na bariman, limuhay. Maita. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Di pasaran sinallahu ta'ala bariman. Biadasin ama malasaha anak, di niya pasaranin anak niya. Biadasin ina malasaha anak, di niya pasaranin anak niya. Way inding niya sa indingan si manusia. Wa tu'addi zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait. Hinang yalaw na hinang parakala dakula. Sakawa, bang mo ihaga ding kabayaan sintuhan, paluhayon kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, sababin nagdaak kay mo Tuhan, di da kumain Tuhan karayawan, kay mo katantahan, habang mayan agarun mo sadya, in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ubus na pialuhay na kay mo sintuhan. Saan niyo mga anak ako? Amo yanin hinangi kasud mo surga. Uno pa mga tuwanin biyayta. Summa qala lahu, ala adulluka ala abwabil khair. Ingkain na, sahabatin na nga subo. Imbihaon, na binay sabin na nga subukan niya. Uno lang niya, mabaya kakao. Tudluan ko, panduan ko. Palawang, bangkaw makad to palawang yaon. O kawon kay mong katan karayawan. Tamo to at imbar iman. Magtuy-tuy mamaita puon. Nauno yan mga tuan, puasin siya butyad to.
As-sawmu junna. Lawang singkatan karayawan bang mo inihinang? Pagpuasa kau. Pagpuasa kau pardu bang mabutin bulan Ramadan. Pagpuasa kau sunnat bang mabutin waktu pagpupuasa sunnat. May ta. In pagpuasa mo yan taming. In pagpuasa mo yan tampansin mata mo. Tampansin pangdungog mo. Tampansin pito ang tabaran mo. Day nga katan mangi ukab pakatan marayaw. Ano mga anak po? Masigpitin magpuasa. Sa mga kawa, hawak to tabangon kau sintuhan. Hawak to paluhayon kay mo sinallahu ta'ala. In mga sila, biya tindagbut, nakaangan-angan sila, utuhan na mo, hinanga na ingkatan, bulan-bulan hipagpupuasa. Imbukon bariman, bangaon dapat mag-request na igan na yung bulan Ramadan, mo'y na bulan pagpuasa. Ampain sila mga bariman, usugiwan babae, kaya na naman nilaman, ilanab, iban sindayaw, iban sinluhay, nakapamung na sila utuhan na mo. Dihilan na bang nari kapindahan, bulan Ramadan nakatantaan, sa pabiyaan na sin bulan Ramadan indayaw niya. Saan niyo mga anak? Abu-abul khair. Lawang singkatan karayawan bang kau nagpuasa? Natampan na natay mo ring hamangi. Natampan na akal mo ring hamangi. Natampan na 5 mo ring hamangi. Natampan na siki mo ring hamangi. Ingkatan yari habaran mo. Jasad mo, iban sinyawalihan mo. Natampan na ring hamangi. Nakaharap na kau. Pakakuyagan sinallahu ta'ala. Mga anak po, magkagunahan kita niyo kakuyagan sintuhan. In kakuyagan dayong hatao. Apabila rin na to akaruning kabayaan sintuhan. Kiuyagan kawadlawin ni konsum bukon na kuyag. Pag-ambulda na. Paglimot na, pagjangki na. Uno pa yan mga tuwan. Lawang singkatan karayawan. Wasadakatun tutpiul khati'ah. Pagsarak ka mga tuwan. Dati yung pagsarak ka. Sarakahan sinaun inway. Tabangun sinaun inway. Nangisyuin aun, day nga Tuhan. Ingkari asalisin tauway, na may taaw niyaon kaniya, piyangandulan siya sintuhan. Day nga sabab yan, in pagjakat, in pagsarap ka, in pagnapaka, in pagmura, tukhaju minal agniya, wa turaddu ilal pukara. Kawaon sin sara, kawaon sin sara sin deng hatuhan, deng ha dayahan hikadto kamiskin. Ito sayad to. Liyabay roon kaniya, aun da suko niya sa piyangandulan sa siya. Bang muna hinangin bihad to anak apo, tutpiul khati'ah. Mapung upang makun kayo, mapungin dusan. Manta na pung sa maita, way na mahunit kaniya, pialuhay na kaniya sinallahu ta'ala. Masa na to ini, wala pa na kahinang, kaya hunitan na. Way pa kaya hinang, kaya sigpitan na. Way pa niya na hinang, kaya bugatan na. Yarin ayat na suratul Hajj. Paman sinallahu ta'ala, الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Amin mga sila palman sinallahu ta'ala bariman. Bariman usog, bariman babae. May ta sila nahinang bariman.
Sabad, inaamalan sindum, yamalan nila. Bukon sila nagtugtog. Inamalan sinadlaw, yamalan nila. Bukon sila magligap-ligap. Bukon sila magpahil-pahil. Bukon sila magpasyal. Kakawa, yamalan nila. Ija jukirallah. In sila yan apabila masabot. Sisim masabot. Apabila masabutin Tuhan nila, amin nagdaak kanila, apabila masabot, ingan sin Tuhan nila, iwan sin kabasaran sin Tuhan nila, dua, injumatuhabaran nila. Udin jumatuhabaran nila, wajilat kulubuhu. Manalukanin atay niya singkuyag sabab na sabutingan sintuhan niya. Mangita manalukan singkuyag sabab kabyaksahan niya pagdungo. Sindumiwan sinadlaw nabiyaksana intay nga niya. Nabiyaksana inatay niya. Nabiyaksana in pituang gawta baran niya. Nabiyaksana in unod niya. Nabiyaksana in ugat niya. Nabiyaksana in jasad niya iwan sinya walihan niya. Nasabot man ingan sintuhan niya. Nabiyaon tuhan ngan sintunang niya. Wang nasabot ingan sintunang niya hihinglaw. Ay nakaw magbiubat. Uli na. Pag masabuting sin niya hihinglaw, ay nakaw magbiubat. Uli na. Taniyo mga tuwan, impiyak bidan imbar iman, bang masabot na nga sintuhan niya, kukan siya. Uyag, hahinang marayaw. Buka, hahinang mangin. Apulka sinallahu ta'ala. Yan, iniyamalan simbar iman. Sindumiwan sinadlaw. Uno pa yan mga tuwan. Wasabirina ala ma'asabahum. Di sila magpamung pangkal pabaran nila. Di sila magpamung pangkal papagkahin nila. Di na sila mamung pangkal tudyo patuhan nila. Pabila sila ratungan si musiba, inipamung nila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pabila sila ratungan sin kakuyagan inipamung nila, alhamdulillahillazi hadana lihaja, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. O Tuhan namo, bang bukun pa sa babandayin kayo? Bang bukun kal na mo? Di ako ragpakan sing kakuyakan dia ini. Imbukon bar iman magwayang. Wayan lang na dayaw sukod na to ini. Wayan lang na rayaw sinhuknap na to ini. Marayaw lang linhuknap. Uy, may takahuknapin tao. Sinintakaho na pesta. Sabab sin kuyag, marayaw lang ninhunap sin tawin. Imbar iman, bang dumatungin kakuyagan, hipagsupur patuhan. Bang dumatungin kasusahan, hipagsabar, di mamung pangkal. Induwayad to, ikarayaw kaniya, hakabuhi, iwan, hakamatay. Taniyo mga tuan. Uno pa yan mga tuan, wal muqimis sala. Paano sila yan, tiutunay nila yung sambahayan. Mga anak ka po, para kala na kula sambahayan. Di manjari lagi-lagiun, di manjari pahil-pahilun, hisiusin tao, gaan-gaanon niya yung sambahayan, magaanday sa siya po. Hisiusin tawri niya rihilan halga in sambahayang. Wairay sa bahalga niya pong. Hisiusin tao pahil-pahilon niya in sambahayang. Pahil-pahil day sa serap magto.
sisiusin tao, iyayaran niya, labiring simpakayat ni habaran niya, sababangkan niya yaun hinang, pag sababansin, daakan kaniya sintua. Yanjilu alaihi rahmah wal barakah wal maghfirah. Tuhan au nagbak dua magbakay. Nagtangi sinambok bakay niya. Mayta. Inatulan bang magbak, magsalam. Nagbak man siya iban simbakay niya, siyalam niya, di mabaya sumalam. Wala siya baging salam niya. Tining salam sa lugay niyo nagkakaput lima at sa lugay niyo naggugulgul diurwaahan kamusim malaikat hawala na kaurimua sa kuti kaiyagad mo in pagsalam. Way halga amasa na ini. Ay kita niyo mainu-inu may tak nabihay ni. Para kala maluhay kaya hunitanin tao. Ya subuman siya may tak mula siyambag. Siniukab kay mun sulwa, sindiyahan kau sulwa, sindiyahan kau karayawan, sindiyahan kau bangman kau ruahan si malaikat. Uninagin niya, niya masuk palongin atay kukan niya. Katluan karayawanin si malam. Insi mabagsin salam bukun hat katluaning karayawan. Kagunahan mo yung katluan kakarayawan niya tuwa kamuhi. Iwan kagunahan mo harawm singkubul hapagtakaran makiyaman. Tani yung mga anak kapo. Dahil nga sabab yan, ay ikaw tuod liswa na sambahayan. Kapag diharan kau sabab amo yan, intig po ni Iblis. May ta bang kimangiin sambahayan, kimangiin kataan. Apabila piyahil-pahil sa intawin sambahayan, piyahil-pahil niya raing kataan karayawan. Sagawa, aktiv siya hamangi. Taniyo mga to. Sambahayang sunnat sadya. Sunnat hasubu. Way pa yung sambahayang paldo hasubu. Sunnat sadya ruang karakaat. Hari pa'y katunay sambahayang subu. Magdihilin Allah Ta'ala kakuyaran. Puno yan yung pahala. Sinduang karakaat da. Way miabot 5 minit. Rimuko sadya kau iwan simujud. Way namisan kau miyas sa ayat. Suratul Fatiha sadya biasa mo. Unin tungbas. Katungbasan si manusia ni. Unin beta sinjunjungan alaih salatu wassalam. Khairum minad dunya wa ma fiha. Amo na yung piyagbunuan sinta urakula. Amo na yung piyagbunuan sinula dakula. Mag-agaw sing ririjiki kami. Kami nagkakapot sin budget niyo. Sin pagkaon niyo, sin pag-inom niyo, sin oxygen niyo, sin vitamin niyo, sin kataan kakukunahan niyo. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na, inkyarihin na mo kanyo yan ununo na rijiki. Pandihil ba kamu isab hati-utiyo? Bukun kay muhun masya, personalization mo sadya. Aun kampung mo, aun pangdaig mo, aun nasususa, aun nasasakin. Dahil nga sabab yan, tayong hugim beta sinjunjungan. Wallahu fi aunil abd. Ma kana al-abdu fi auni akhi. Intuhan tanyo Rabbul Alamin. Tabangon niya, inipon niya. Usugi bang babae.
Salugay sinipon niya yaon, nananawang hapagkahin niya. Bukon katan, mimma rajaknahum yunfiqun. Pag napakakaw, sinuno-uno na yan ugara kayo. Bukon mo isa-isahon. Bag mo isa-isahon rejiki. Limayo na kaw rin nga karayawan. Bukon timaod karayawan mo. Aturayan mga tuan, mga bariman amuyad to. Inhamukin had pataas, makapitong gatos, bayaran, tumbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po. Na, uno pa yung siyabot na hindi, napakatunpi wajhillah, ibtiga amardatillah. Uhungom niya inkuyag sintuhan. Apabila kiyaganin Tuhan kaniya, pakuyagun da sintuhan ni manusia kaniya. Sa umagawa, pabila niya piyakuyagin tauha kabayaan niya, wala niya iyagad ing kabayaan sintuhan. Maastul kaniya in Tuhan. Maastul da kaniya in pagkahin niya, sa lawi na inastul niya kaniya. Atulayan mga anak po. Naringat sa babiyan, mga anak po na mo atiranan. Aturon na to, imbaran na to. Aturon na to yung kahalan. Abnul maling kahalan. Biyadag po sintao magpida atulan. Tiyo da kumanim magada kabayaan sinallahu ta'ala. Hawla Europe, makabuka. Miyaya na inusog pa usog. Miyaya na yung babae pababae. Naginang na atulan, makabuka sa. Takway inu-inu mga tuan. Nahibaliktan niyo, in mga bariman usugi bang bariman babae. Miumumus nila, in kabuhi nila, miumumus nila, in jasad nila, miumumus nila, in nyawalihan nila, miumumus nila, in anakapo nila, sabab di matanto, hisiw in makauna. Hibata atau ay maas. Hisim makauna, nasasakit atau wala. Wala na tanto. Kaya nga sabab yan, iniagad nila sadya. Aming kabayaan sinallahu ta'ala. Mura-murahan mga anak po. Dito inagaron na to. Dito kita ni umagad. Pataalukon na to. In kabuhi na to. Iwan sin katan pakaradyaan na to. Pakabayaan sinallahu ta'ala. Siya im mag-aamulhay ka to taniw, hakabuhi na to, awla-awla na, hakamatay na to. Tubtub na rin to, salamduaan na mo ang mga anak po atiranan, sa barang siniabutan sinsuaray ni, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaja'alana hudatan muhtadin, wa an yaja'alana minal faizin, wa an yaja'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله إنني من المسلمين